Kulo kudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel ehamba phambili inkezo mina ngofeza intuthu ngakhumana bathi ilasibona amagumede mhlabe emangabe usemusha kule khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ngaza ukuthi yabona mangakuthiba zakhala lapha soke sibheka lapha izinto ezenzeka lapha kusaziwayo bethu insizwa lapha nentokazi okuyizona ezaziwayo kakhulu lapha nendimeni nje iyomculo nakwezinye izinto zikaqedisizungu lapha nabafethu sibheka udouble tinta lapha unsizwa untencane kanjalo nentokazi oke wafeaturisha nayo lapha nengomeni uMS level lapha kuzokhumbula ukuthi ke kwaba nenhlolo untencane ulapha bayajola nale ntokazi noma ke wayigcina ngaphumele ubala kodwa ke sagcina sisithola ukuthi ke engathi impela kunjalo and ke banomntana lentokazi lokuzifaka njalo impela enyameni lapha nokuyona lensizwa untencane lapha nikhala ukuthi ke ubabonge baba lapha ke akayisupport okanye akayondli lapha nengane yakhe lo mculo kunama post ke awafakile lapha lentokazi awajikijela lapha kumculo amaskandi untencane lapha ukuthi ke azi enekelizwe lapha ukuthi ke lensizwa indoda enjani ipost ayifake namhlanje kuseni ubhala ukuthi okusalayo uyasidakela ubabonge baba untekihlekisa ngamathumba ayo thukani manithuka uyasithuka naye sesijwayele azihlali seziyabukela nje ezayifele zifata dismally ndoda but great talent okusalayo ke uyasidakela nokweyisa inhlamba suka nimosha ixesha guys noma ke angithi mina niyami ingane uyasidakela uthembe ke ukuthi uzodelela bakudefende mina uyangidakela period I am not firm I am a human ngicela ungenzele boxing ring ngicabanga ngikahlula umuntu obukisa ngamathumba akho awaphike futhi methanda phuma nje kuyami ingane ngizokudodela mina nansi iyakhula ungabukisi ngayo wathi thulani azikhali lapha namali nje amaposti akade wafaka emangabe ngashona lapha ekhasini lakhe lomculi ufike uzibhekele yena lapha awafakise ke wabhekise kuyena lensizi intencane enye ithi for ama comment abhedayo uyasidakela lo ngabe izingane hayi sonke abantu bethu uyeyisa lo mfana ngithi nje uyeyisa ungasaba weni ake ngilale ngiyohlabelela lapha nibhale kanjalo lentokazi kulenye futhi post ende ekwayifaka lapha lokusuku labantu besifazane ibhekise kuyena lo mculi untencane lapha ngazi ke bafethu ukuthi mhlambe ziqiniso kangakanani lezi indaba eziphuma lapha kumama wengane yakhe untencane namhlanje luthino lwakho uvunga lolu daba ngesibhelehlana lapha comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlawumbe uthino kwakho uphawula ngalezi indaba ngaza kwethu ilast born mina sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho njena ukusubscribe nibe nosuku lobunandi ngithanda kakhulu.